Wa innama quddima ma kana ala syarti syaikhaini littifaqil ulama'i ala talaqi kitabaihima bil qabuli. Dan hanya saja didahulukan akan barang-barang yang adalah ianya ma itu sabit di atas syarat dua syekh, dikarenakan sepakat para ulama atas menerima dua kitab keduanya dua syekh dengan qabul. Alasan kenapa bahawa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan kitab hadis yang dinomor satukan tentang kesahihan hadisnya, dikarenakan para ulama sepakat menerima apapun yang tertera, hadis-hadis yang tertera di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi semua ulama mengikrarkan tentang kesahihan hadis yang terdapat di dalam dua sahih tersebut. Wa ikhtilafi ba'dihim fi ayyihima arjahu. Dan beda pendapat sebahagian ulama pada serimana keduanya dua sahih tersebut itu yang lebih rajih. Jadi hadis-hadis yang disyaratkan dengan syarat Bukhari dan Muslim itu para ulama khilafiyah. Beda pendapat ulama di antara manakah dua hadis tersebut yang lebih kuat. Berarti khilaf ulama ini menunjuki bahawa mereka ulama sepakat bahawa hadis dengan syarat Bukhari dan syarat Muslim itu memang diakui kekuatan hadisnya. Tapi mereka khilaf di antara dua mana yang lebih diutamakan, syarat Bukhari kah ataupun syarat Muslim kah. Tapi sepakat mereka bahawa keduanya memang sama-sama kuat. Tapi di antara sama-sama kuat pasti ada yang lebih kuat salah satunya. Itu yang dikhilaf pendapatkan para ulama. Wa qad sarahal jumhuru bi taqdimi sahihil Bukhari fi sihhati li anna sifatil lati taduru 'alaiha as-sihhatu fi kitabil Bukhari atamu minha fi Muslimin wa asaddu. Dan sungguh telah menjelaskan oleh kebanyakan para ulama jumhur, para ulama hadis, dengan mendahulukan Sahih Bukhari ketimbang Sahih Muslim dalam sah hadisnya. Memang antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sama-sama kekuatan hadis sahihnya sama-sama kuat. Kedua-duanya kuat diakui. Tapi walaupun kedua-duanya kuat, tapi lebih kuat lagi, lebih sahih lagi yang Bukhari, Sahih Bukhari. Itu menurut pendapat jumhur, kebanyakan ulama, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena sesungguh segala sifat-sifat allati yang berkisar di atasnya sifat oleh sah sebuah hadis yang ada dalam kitab Bukhari itu lebih sempurna ketimbang daripadanya segala sifat-sifat pada Sahih Muslim dan lebih kuat. Di alasan yang pertama, bahawa sifat-sifat syarat-syarat untuk sahihnya sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari itu lebih kuat, lebih sempurna ketimbang syarat-syarat ataupun sifat-sifat yang ada pada Sahih Muslim. Memang sama-sama sahih, tapi tetap lebih diutamakan Sahih Bukhari karena dalam peninjauan kekuatan hadis, sifat-sifat dan syarat-syarat untuk mendukung kuatnya hadis itu lebih diutamakan, lebih sempurna yang di dalam Sahih Bukhari. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa syartahu fiha aqwa wa asyaddu. Dan karena sesungguh syaratnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari fiha pada segala sifat-sifat tersebut
itu lebih kuat dan lebih bersangatan kuat. Di Imam Bukhari dalam mensyaratkan sahihnya sebuah hadis itu lebih detail ketimbang yang disyaratkan oleh Imam Muslim sendiri. Itu alasan yang kedua. Amma rijahanuhu min haisul ittisali fali anna syartahu ay yakuna rawi qad thabata liqa'a man ruwiya anhu walau marratan. Dan adapun bermula kuatnya Imam Bukhari, kuatnya sahih Imam Bukhari ketimbang Imam Muslim daripada sekira-kira ittisal, daripada sekira-kira bersambung-sambung sanadnya hingga sampai ke Nabi, lebih kuat Imam Bukhari, alasannya fali anna, maka karena sesungguh syaratnya Imam Bukhari dalam sahih beliau itu bahawa adalah sang perawi hadis, itu sungguh telah sebutlah dianya si perawi akan menjumpai langsung siman yang diriwayatkan akannya hadis anhu daripadanya man, walaupun adalah dianya liqa, perjumpaan langsung tersebut itu hanya satu kali. Jadi Imam Bukhari mensyaratkan dalam setiap generasi perawi hadis, perawi satu kepada perawi yang kedua, perawi kedua hingga ketiga sampai hingga kepada Nabi, setiap perawi tersebut beliau syaratkan bahawa dalam pengambilan hadisnya langsung bertatap muka, berjumpa langsung, bertatap muka langsung, mendengarkan langsung hadisnya, walaupun hanya sekali perjumpaannya pada ketika mengambil hadis tersebut. Maka di saat begitu disyaratkan, maka menunjuki bahawa ittisalnya hadis itu sangat kuat, karena setiap perawi langsung menjumpai tempat yang dia ambil hadis. Si perawi A langsung jumpa langsung dengan perawi yang B, perawi B langsung jumpa dengan perawi C, C kepada C D, langsung hingga sampai ke Nabi. Jadi ittisalnya sangat kuat. Di Imam Bukhari tidak memperbolehkan pengambilan hadis dengan cara surat, walaupun dalam satu masa di antara si perawi dan di antara yang terima hadis dan yang memberikan hadis, walaupun semasa, tidak diperbolehkan oleh Imam Bukhari penerimaan hadis dengan cara surat, harus dengan cara jumpa langsung. Maka ittisalnya lebih kuat, lebih kuat. Sedangkan Imam Muslim, wa muslimun iktafa bi mutlaqil mu'asarati, dan bermula Imam Muslim itu memadai oleh beliau dengan mutlak, dengan semata-mata semasa. Jadi Imam Muslim dalam mensyaratkan pengambilan sebuah hadis, beliau hanya mengatakan bahawa antara perawi yang satu dengan perawi yang kedua itu ialah semasa hidupnya. Yang terima hadis dan yang memberikan hadis itu dalam semasa. Boleh dengan cara jumpa langsung, boleh dengan cara surat menyurat, boleh dengan cara perwakilan. Maka ittisal beliau, ittisal juga sama-sama ittisal, antara Bukhari dengan Muslim. Tapi kekuatan ittisal Bukhari kan lebih utama, lebih kuat kerana memang langsung jumpa. Sedangkan Imam Muslim tidak mensyaratkan hanya mesti jumpa. Beliau membolehkan dengan cara surat nanti, penerimaan hadis dengan cara surat, tidak jumpa langsung. Yang penting semasa hidupnya antara si pemberi hadis dan yang menerima hadis. Wa amma rajahanuhu min haisul adalati wa dhibti fali anna rijal alladhi takallama fihim min ar-rijali muslimun aktharu adadan min ar-rijali alladhi takallama fihim min rijalin al-Bukhari, ma'a anna al-Bukhari lam yakthir min ikhraji hadisihim bal ghalibuhum min syuyukhihi alladhi akhadha anhum wa marasa hadithahum bi khilafi muslimin fil amraini. Dan adapun bermula kuatnya Sahih Bukhari ketimbang Sahih Muslim dari sekira-kira adalah adil perawinya, dan dari sekira-kira dhabit
sadar ataupun dhabit kitab para perawinya itu maka niscaya sesungguh para perawi alladhi yang berkalam-kalam pada mereka perawi daripada para perawi hadis oleh Imam Muslim itu lebih banyak nisbah bilangan ketimbang daripada para perawi alladhi yang berkalam-kalam pada mereka perawi daripada seluruh perawi oleh Imam Bukhari. Jadi jumlah daripada keseluruhan perawi Imam Bukhari itu lebih sedikit di para perawi Imam Bukhari, dari Imam Bukhari hingga sampai kepada Nabi tempat beliau mengambil hadisnya, itu jumlahnya lebih sedikit, sekitar 80 orang. Sedangkan jumlah para perawi tempat Imam Muslim mengambil hadis itu sejumlah 160 orang. Jadi jika kita perbandingkan antara dua jumlah perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka dapat dipastikan bahawa perawi Imam Bukhari itu jumlahnya sedikit. Jika jumlah sedikit, maka untuk dekatnya Imam Bukhari kepada Nabi, silsilahnya kepada Nabi itu lebih kuat karena jumlah perawinya tidak banyak. Tempat beliau mengambilnya hanya 80 orang saja. Dan beliau pun mensyaratkan dalam setiap perawi, disyaratkan seperti di atas disampaikan bahawa berjumpa langsung. Maka setiap perawi pertama hingga perawi kedua hingga sampai ke Nabi, semuanya mereka memastikan dengan keadilan daripada setiap perawi dan dhabit sadar ataupun dhabit kitab daripada setiap perawinya. Dikarenakan jumlahnya sedikit, jadi lebih mudah untuk didata. Sedangkan yang atas Imam Muslim jumlahnya lebih banyak, bahkan 2 kali lipat daripada jumlah perawi Imam Bukhari, 160 orang beliau. Jadi ketika jumlahnya banyak, maka untuk mendetilkan tentang status daripada para perawinya itu agak sukar. Walaupun kita sepakati yang tadi di atas disampaikan bahawa kedua sahih ini memang sama-sama kuat. Tapi di antara dua yang kuat pasti lebih kuat salah satunya, dikarenakan jumlah perawinya lebih sedikit punya Bukhari. Ketika jumlah perawi sedikit, maka jaraknya ke Nabi langsung itu lebih dekat, lebih ittisal. Bahkan beserta sesungguhnya Imam Bukhari itu tiada banyaklah oleh Imam Bukhari daripada mengikhratkan, daripada mengeluarkan hadis mereka perawi beliau. Walaupun jumlah perawi beliau ialah 80 orang, tapi tidak banyak beliau mengambil daripada keseluruhan 80. Memang setiap yang 80 ada beliau ambil, tapi tidak semuanya sama rata jumlahnya, jumlah hadis yang beliau ambil. Akan tapi bermula yang ghalibnya, yang kebiasaan mereka perawi itulah daripada guru-gurunya Imam Bukhari sendiri. Guru-gurunya Bukhari alladhi yang mengambil oleh Bukhari daripada mereka guru dan menguasai dianya Bukhari akan hadis mereka guru-guru beliau. Jadi rupanya kebanyakan daripada perawi-perawi tempat Imam Bukhari mengambil hadis itu kebanyakan memang guru beliau. Jadi jika dipresentasikan 80 orang tempat beliau mengambil hadis, kita presentasikan ialah 60 orang itu memang guru beliau langsung. Jadi yang lebih banyak beliau ambil di 60 tersebut. Yang 20-nya lagi itu bukan guru beliau, tapi ada beliau ambil tapi tidak banyak. Tapi yang ghalibnya, yang terbanyak beliau mengambil hadis pada yang jumlahnya 60 contoh kita bilang. Yang 60 itulah para guru-guru beliau sendiri. Jadi lebih detail. Beliau lebih mengenal siapa tempat beliau mengambil hadis, yang guru beliau sendiri. Sudah pasti lengkaplah syarat-syarat, dan beliau sendiri pun menguasai setiap hadis-hadis yang beliau ambil, dikarenakan memang dalam metode belajar murid dengan guru detail, sangat detail. Dengan sebalik Imam Muslim pada dua perkara. Di samping Imam Muslim jumlah perawinya banyak,
Dan tempat beliau mengambil hadis itu kebalikan Imam Bukhari. Jika Imam Bukhari 2/3 daripada seluruh jumlah tempat beliau mengambil hadis itu guru beliau, sepertiganya lagi ialah yang bukan guru. Imam Muslim kebalikannya, sepertiganya itu guru, 2/3 itu bukan guru, bukan guru Imam Muslim. Terbalik, kebalikan daripada Imam Bukhari. Makanya kebanyakan jumhur ulama lebih mengedepankan hadis daripada Imam Bukhari. Wa amma rajahanuhu min haitsu syuduzi wal i'lali fali'anna man tuqida ala rijalil Bukhari aqallu adadan mimman tuqida ala Muslimin. Adapun bermula kuatnya Sahih Bukhari daripada sekira-kira syad dan i'lal, daripada sekira-kira hadis itu syad ataupun berpenyakit, penyakit-penyakit yang dapat melemahkan hadis. Alasannya apa? Maka karena sesungguhnya yang dikritikkan atas para perawi Imam Bukhari itu lebih sedikit nisbah bilangan daripada barang-barang yang dikritikkan di atas Imam Muslim. Ini sisi lebih kuat lagi Imam Bukhari ketimbang Imam Muslim. Andai kata kita lihat sudut pandang syad dan i'lal sebuah hadis, ialah para disepakati bahawa para perawi Imam Muslim dan Imam Bukhari ada yang mengkritikkan tentang keadilan ataupun kedabitan para perawinya, tapi persentase perawi yang dikritik daripada pihak Imam Bukhari itu lebih sedikit ketimbang daripada perawi-perawi yang dikritik daripada pihak Imam Muslim. Perawinya Imam Muslim banyak mendapat kritikan-kritikan daripada para ahli hadis, sedangkan perawinya Imam Muslim itu ada juga yang mengkritik, cuman hanya sedikit. Dari sisi itu juga dapat menunjuki kekuatan sahihnya Bukhari. Hadza ma'attifaqil ulama'i ala anna al-Bukhariya kana ajalla min muslimin fil ulumi wa a'rafa bi sana'atil hadithi. Dan bermula ini ialah bahawa ulama lebih mengedepankan Imam Bukhari dengan beberapa sisi-sisi sudut pandang tadi, min haisu tadi. Itu sabit beserta sepakat para ulama di atas sesungguhnya Imam Bukhari itu adalah dianya Imam Bukhari itu lebih agung daripada Imam Muslim pada sisi ilmu, daripada keilmuannya, dan lebih mengetahui, lebih menguasai dengan san'ah hadis dalam hal ilmu hadis. Itu sepakat ulama bahawa Imam Bukhari lebih menonjol dari segi keilmuan dan dari segi menguasai tentang ilmu hadis. Dan wa anna musliman tilmidhuhu, dan sepakat para ulama lagi bahawa sesungguhnya Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Ya pastilah, sudah jelaslah jika Imam Bukhari itu guru, ya jelaslah ilmu Bukhari lebih tinggi, lebih mulia ketimbang daripada Imam Muslim. Walam yazal yastafidu minhu, dan senantiasa dia Imam Muslim itu mengambil faedah daripada Imam Bukhari, belajar, mengambil ilmu. Tadi kan sudah jelas, orang yang mengambil ilmu tentu ilmunya lebih rendah daripada tempat dia mengambil ilmu. Yang memberi pasti lebih luas ilmunya. Wa yattabi'u atharahu, dan mengikuti dianya Imam Muslim akan jejak-jejaknya Imam Bukhari dalam cara meriwayatkan hadis. Jadi jelaslah sudah bahawa Imam Bukhari lebih utama, lebih unggul ketimbang Imam Muslim dalam beberapa sudut pandang. Hatta qala Daruqutni laula al-Bukhari ma raha muslimun wala ja'a. Sehingga berkata oleh Imam Daruqutni, laula andai kata tiada Imam Bukhari itu yang wujud, niscaya tiada muncullah Imam Muslim dan tiada datanglah dia Imam Muslim. Pada adatnya dikarenakan Imam Muslim
murid Imam Bukhari. Andai kata tidak ada Imam Bukhari, maka Imam Muslim pun tidak ada secara adatnya. Jadi jelas bahawa keilmuan dan keagungan lebih Imam Bukhari ketimbang Imam Muslim. Wa qila hadza sawa'un wa qila bil waqfi. Dan dikatakan orang bermula keduanya imam ini itu sama derajatnya. Itu versi pendapat yang kedua. Dan dikatakan orang pendapat yang ketiga bil waqfi. Tidak ditarjihkan siapa yang lebih kuat. Tidak dikatakan sama pangkat ataupun lebih kuat salah satu, ditawakufkan. Intinya tidak bisa diperbanding-bandingkan, itu qila katakan. Qila yang kedua.